dikhutshwane tsa mapodisi di le 1,000 di supile seabe sa go direla setšhaba ka go kokoanya 300,000 pula go ya go direla tsa tota kwa ditirong tsa bopelotlhomogi mo kgaolong. Madi ao a thusitse go reka gareng ga tse dingwe kolotsana ya bana le bogole, didirisiwa tsa bomme tsa di-pads le dikobo tse tsotlhe di tla sologelang molemo banni kwa kgaolong eo. Le kgonne gore le phuthe madi a kana ka 300,000 pula ke madi hela a mantsi ke re a ko le ka go leng thata a go se ka ga hela a re le ko le anteng le ntse le tshwere le pina le isa lehoko le direla tšhaba ya Botswana e be ntse le itse gore go na le ba e leng gore ga ba nna lesego mo botshelong gore bona ba tle go tsena ga lona le leng teng jaanong le nne le tswelele hela ka mpho e ya go aba go mo go aba ke seo se tswang kgakala mo Botswana Police Service. Ba nna dikgwedi di le 12 mo ngame gone mme mo dilong tse dintsi tse re ba di rutang ke go nna le bole gore jaaka e nna mapodisiana ga ba tsena go ba o tsenang teng ba o itlhela batho ba ba mo seemong se se farologaneng mme go botlhokwa gore ga ntse ba dira ditirelo tse tsa sepodisi mme ba se ka ba lebala letsogo le le gang. Mme se lo se irileng gompieno ke gone go ya go ba ntsha ntseng ba le teng mo matlotleng a ntseng ba le mo gone ba go bona gore anong ba mo di-wheelchair mme se lo se irang betsho le tsone dikojwana tse betsho tse kana bangwe ga ba tsena mo mantlong serame se lela se ba kokonela mme ke sengwe se e leng gore bothithonyana ba tla bo bona ba itumele ke itumela gore le bone bana ba ngwana mosana ga lo a mo lebala. Tona ofisi ya Gatautona re ka bomoroing o kgothaditse diphati tsa sepolotiki go tseela go godimo phuthego ya diphati tsa sepolotiki le go enela seriti se se e lebaneng ka ithusa go bopa puso ya batho ka batho ya lefatshe leno. Fa a bua kwa phuthegong e mono ga borone Tona Moroing a re puso e tlhomame go ema nokeng maitlamo a phuthego e ka mo nakong eno e beile pele Palamente molao kakanyetso wa gore go dirisiwe eng mo ditlhophong tsa setšhaba tsa Phalane. E setse le lekgetho la bone maloko a diphati tsa sepolotiki a kopanela morero wa dikgang tsa sepolotiki tse di amang tsamaiso ya ditlhopho ka therisano le neelano mme mo nakong eno ba kopane go utlwa tswelelopele ya melao kakanyetso e puso e beileng Palamente pele e leng wa madi a neelwang diphati tsa sepolotiki le tiriso ya ink ko matlhophelong mo ditlhophong tsa monongwaga. Puso e tsere tshwetso ya go isa molao kakanyetso wa gore mo ditlhophong tse di tlang tsa 2024 re bo re introduce inki gore inki e kgone gore go dirisiwa go ditlhophong tsa rona tsa 2024 so Batswana ba tshwentse go itse yalo gore puso e tsere tshwetso eo all party conference ba ne ba suggestela puso mme puso e be dumalana ha puso e sena go dumalana e be isa yone kgang eo e isa ko parlamenteng there's a bill e tlang ko parlamenteng e leng gore ke product ya all party conference lo tshentse le moge gore le yone this political party funding re ne re le ha re buisanya re le all party conference ka bill ya teng so re eletsa gore all party conference e tswelele lenaneo thulaganyo e leng gore re tla bo re na re tsaya dikgang le yone re gakolana re bona gore re ya pele yang ka lehatshe la rona ke supe gore phuthego ya rona e tsamaile sentle ka manontlhotlho ka therisanyo ka neelano ka dipuisanyo tse e leng gore e le mapolotiki ba diphati tse di harologanyeng ba ne ba ntsha megopolo ya lona ya bone ba golesegile se e leng gore re eletsa gore se tswelele se ntse jalo. Re sa le foo lekgotla le le tsamaisang ditlhopho le na le tsweledisa tekodiso ya bana le seabe ka go harologana ka ipaakanyo ya lekgotla le go tsamaisa ditlhopho tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane. Tse tharo, the general role, first supplementary role, second supplementary role. Jaaka ke bua le lona jaana ko ofisi re thankgetse ra printa ka mabaka a gore ka ga molaong ke tshwanetse re go ke certify role a ke sona ke certify e bo e tswa gape e boela gona ko mahelong a harologaneng a re ntse re isa go teng gore Batswana ba ye go e lebelela ba e bone e le certified role mme seo se tla diragala go simolla beke e tang ka Laboraro.
jaanong seo ga se diragala seo go simolola ka la boraro go tabo go raya gore di-transfer di tabo di buletswe ka mafoko a mangwe ke lo briefa gore di-transfers di tabo di ka dirwa go simolola beke e tang ka la boraro ka gore yaanong tabo re na le dirolo tse tharo tse di certifilweng mme tsweetswe baemedi ba di-party ka go harologana tsa lefatshe la Botswana a re le nthoko gore transfer ga e dirwe matetisi batho ba e leng gore ito ba neela transfer ke batho ba e leng gore mabaka a teng bosupi bo teng jwa gore indeed ba lebanywe ke tsona di-transfer tsone tseo godimo ga moo tona Morwaeng o tlhalositse ga Phutego e tla kopana gape go sekaseka tsamaiso ya khiro ya badiri ba lekgotla le le tsamaisang ditlhopho. Tlotla Matlabaphiri, BTV News, Gaborone. Motswana wa itse o tla re boele gape ko pegong ya rona ya ntlha ko Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a kgolela sepodisi sa Botswana seabe sa sone mo maitlamong a mafatshe a go rotloetsa tekatekano ya bong le tlhabololo ya bomme le bana ba basetsana. Intake number 1 of 2023-2024, ready for inspection, sir. Dialogane tsa sepodisi di le sekete jaaka di bankanyetsa go semelela mo tirong ya tsone ya go direla setšhaba barwele dikitso boineelo le maitamo a go nna le seabe sa go direla setšhaba. This graduation is a clear testament of my government's commitment to resourcing and equipping the Botswana Police Service for the professional delivery of its mandate. I commend the leadership of the BPS for its drive towards gender parity. Today's graduating cohort, 341 or 34% are females. This 34% of female graduates will significantly increase the female composition of our police, which is a positive step towards achieving goal number 5 of the United Nations 2030 agenda that seeks to achieve gender equality and empower all women and girls. Tautona a tsaya sebaka go supa tshwentswe ke seemo sa go kgontsho ya bong e aparetseng setšhaba a ntsha mokgosi wa gore bomme le borre ba eme kgathanong le yone. Our women, our children, particularly the girl children, continue to be brutally assaulted, abused, raped, and even murdered, especially by people they look up to for love and protection. My government will do everything to annihilate this monstrous development. Balenga pamba to le baluma. Bele ba thasela ka mahoko. Go gobetsang hela lotlhe. Dialogane tse dingwe tsa bo di lemogiwa go bo di dirile ka nata go heta mo dintheng di akaretsa boeteledipele le dithuto mme ba itama go direla sepodisi ka bokgabane. I feel blessed. It has been an amazing journey throughout. I'm the only cadet sergeant. Developments, we're not talking about policies, we're not talking about acts, so it's a similar research. All of these things that are being informed by the results that we're researching. We're exposed to a lot of areas that even beside background they can accounting, I can serve Botswana in different areas. Kagiso le thitibalo mo mahatsheng ke mang go netefatsa tlhabologo ya batho le itsholelo le go netefatsa tshireletsego le pabalesego ya bothe metse tsotlhe e le tse sepodisi sa Botswana se tshwaragane le makalana ka go harologane se tsweletseng ka go se tshegetsa. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Otse. Lekalana la Financial Intelligence Agency le tshwaragane le mahama o ikemetseng go lwantsha borukutlhi jwa go gweba ka madi e se ka fa molaong. Mothusamokwaledi wa lephata la madi Mesara Molale o tlhalositse fa seo se tla thusa puso go fefosa le go tokafatsa seemo sa go lwantsha go gweba ka madi e se ka fa molaong. Tirisanyo mmogo ya puso le dikampani tse di ikemetseng ka nosi e ka atlega
fa ditumalano tsa go lwantsha go gweba ka madi mo go seng ka fa molaong go dirisiwa ga metlhale e tsepameng go ka dirisiwa go tokafatsa maduo. Go simolosiwa ga bokopano jo bo eteletswe pele ke lekalana la Financial Intelligence Agency le dikhamphane tsa ditheeletsano le tsa dibanka. My word of encouragement to all participants in the Public-Private Partnership Task Force is to participate actively in order to develop and shape this partnership into an effective and fruitful initiative with the ultimate aim of enhancing the overall standard. Ke rotloetsa botlhe ba mo tshwaraganong ya go lwantsha go gweba ka madi e se ka fa molaong go tshwara ka natla. Re tshwanetse go dira tsotlhe tse di maleba gore lefatshe leno le tswelele ka seriti sa gore ke lefatshe la kagiso. Our society a safer place to live. It is critical that we work closely and strategically together on all fronts, be it on detection, analysis, enforcement, knowledge sharing, or capacity building. Maikalelo a tshwaragano ya puso le Orange Botswana, banka ya Standard Chartered le dikhampa tse di ikemetseng ka nosi ke go leka go thusana ka botsipa le go fefosa dithutomiso e le bontlha bongwe jwa go kganela borukuthu jwa go gweba ka madi mo e seng ka fa molaong. Today, Botswana is joining the international community in establishing this important partnership. And we are doing this not because it's fashionable to do so. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira sentle ka ke mo le kgonneng go dira tshwaragano le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi bogolo jang dibanka dikhamphane tsa ditlhaeletsano go lwantsha borukhutlhi jo go gweba ka madi e se ka fa of the private sector to effectively implement the AML safety program. Private sector entities are the gatekeepers for the integrity of the financial system, and at times we're not privy to the hotspots or certain events that threaten our nation, economy, and country. That is why partnership. Tshwaragano le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi e botlhokwa fela thata ka go thusa puso go ganela go lwantsha go gweba ka madi e se ka fa molaong mothofo. Go dira jalo go botlhokwa fela thata ka go thusa go sireletsa setšhaba. We need to find a way to expedite our collaboration between the private sector and the public sector so that we can access and stop illicit transactions and criminality across the country. Tshimoloso ya lekoko le le thomilweng ke balekalana la Financial Intelligence Agency e bontshwaragano ya puso le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi go tlhalosiwa fa e tla dira tsotlhe tse di maleba go sala morago le go tshegetsa ditsetlana tse di ka fa molaong tsa go tshegetsa sephiri le go somarela ditshwanelo tsa batho fa go dirwa ditlhotlhomiso. Mpo ke leboge Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa moletlo wa Gaborone International Musical and Culture Week re Fish Babalinga a re thuto ke nngwe ya dilo tse puso e di beileng pele ka jalo ba rotloetsa maitlamo a puso a go tlhabolola itsholelo go nna e ikaegileng ka dikitso. Re Babalinga o buile se ko moletlong wa go abela motlobo wa dibuka wa Gaborone di-tablete tse di tswang ko go ba GIMC. Re Babalinga a re jaaka maitiso a GIMC a ipela dingwaga di le 10 monongwaga a tsweletse ka maitlamo a go tshwaragana le puso go tokafatsa matshelo a Batswana. We have identified 2 areas in which we will be making an impact on regarding our community. Re lemogile maphata le mabedi a re tabo re a abela re tabo re aba di-tablet go rala lefatshe leno ke ka moo gompieko re lefa motobong ono wa dibuka fela jaaka rothe re itse tautona wa lefatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi o gatelela botlhokwa jwa tlhabololo lefatshe la Botswana go nna le le ikaegileng ka dikitso. Re rotloetsa maitamo a ke ka jana re tabo re abela metobo ya dibuka mo lefatsheng leno di-tablet go sebolola ka wa Gaborone jaaka gompieko re lefa mo mosong ono. Starting with Gaborone as we are gathered here this morning. I would like to urge other promoters and also ke eletsa go rotloetsa barulaganyi ba meleto ya itlosobodutu le ba mmino go ithuta ka se se diragalang go tswa mo Leapfrog. Go na le meletlo e mentsi e diragalang mo toropong ya rona jaanong ke eletsa go kgothatsa bao le bone go ithuta mo go se go abelana jaaka ke sa tswa go tlhalosa fa go se go letsogo le le abang go na le le amogelang.
like I said, blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Go nonotsha le go thusa Batswana go tlhaloganya tiriso le tshomarelo ya madi go botlhokwa mo go tsenyeng ditshwetso tse di maleba fa ba dira dipeeletso le go ipolokela madi a isago. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa BBS Bank Mephadzani Tafa kwa tshimolodisong ya setshwantsho sa motsikinyego sa BBS Bank Masheleng Financial Literacy Television Show mo Gaborone. Go nonotsha Batswana ka dikitso tsa tiriso ya madi a lolameng ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo go iseng thuto teba le tiriso ya madi mme tshimoloso semmuso ya thulaganyo ya BBS Bank Masheleng Financial Literacy Television Show e ta ka nako e maleba go isa melaetsa konokono ya tiriso ya madi ko bontsing jwa batho. As a bank, good money management is not only about numbers. We know that it is re le banka poloko ya madi e lolameng ke nngwe ya dintlha tse re di beileng ko pele ke ka mo re tshwanetse ra isa thuto e maleba ya tiriso ya madi ko Batswaneng. Would like to promote amongst ourselves in the nation of Botswana. Go re tuntsha setšhaba ka itshireletso mo dikganyeng tsa tsietso teba le tiriso ya madi ke nngwe e dikgang tsa mmang mo thulaganyong e. Nowadays our country is being invaded by scammers on a daily basis. Mo nakong eno le hatsela Botswana le lebane ke dikgwetho di akaretsa manweenwee a tsietsa mo go tsa tiriso ya madi mme ba kgona se ka gore bontsi jwa Batswana ga bana kitso e tetseng teba le go itshireletsa mo manweenweng ao. Mo godimo ga mo re tshwanetse ra boa ko pele go dira dipeeletso. To give and be philanthropists before we learn how to multiply money. It doesn't work that way. Bana le sabe ba konokono ba itemile go emana ke nthulaganyo e mme ba thomisa gore melaetsa e nonogileng ya tiriso ya madi e goroga ko setšhabeng. So I'm standing here to ke mehano go thomamisa gore re le lephata la kgaso re itumeletse tirisano mmogo e mme e ta hetola bontsi jwa matshelo a bao ba batabo ba amogela dithuto tseo ko gae. Thulaganyo ya ntlha e sologetse go gasa mo bekeng e tanka la bone mo BTV mme e ta tisa dikgang tse di harologaneng tsa madi di akaretsa go dira dipolokelo tiriso ya madi e lolameng go dira dipeeletso gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motswana o rile mahatla a nku a itsewe ke moegami ka gore ya lotla re dinele Edwin Mashiakgomo ena re neetsa metshameko. Edwin re tle le malala o tsetsela gompieko re lebile jalo banna ba ile gore ke batabogi ba Botswana ba taboga 4x4 ka go di Olympicing re solofetseng helang ba tsetsela gompieko. Ke ne ke buisana le mokatisi wa setlhopha seo ka ko Paris Chilman Tshwarang o tlhalositse la gone gore a re kopane go makgaola kgannye mo go la ka moso gompieno gore a gone gore ke di hit kana go metsotso e le metlhano morago ga nako ya lesome le motso mo mosong jana gore a gone gore re tla kopana ka moso ka ko tota ka se ka makgaola kgang ta tšegoleboge Lucia Mothoetso Madume dumela gate ntšanyana ya maite a sebatana e bonwa mo botobotong sekgantshwane sa monogae le tsile tebogo se dirile ditso ka go nna mo Afrika wa ntlha go gapa seetsele sa gauta mo lebelong la 200 meters kwa di-Olympicing le tsile tebogo o feditse lebelo leo mo nakong ya 19.46 seconds go nna mampudi a salwa morago ke Kenny Bednarek wa America mo go a bobedi mo nakong ya 19.62 seconds fa Noah Lyles le ene wa America a feditse mo go a boraro mo nakong ya 19.